Yes, mumeze mute bantu banjye aho muri hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, mu mujyi wa Kigali, aho ari muri hose mu gihugu cy'u Rwanda, ntibagiwe abari hirya no hino muri diaspora, hanze Amerika, mu bihugu bya Afurika nabo baradukurikira cyane, nanasuhuza abahungu bacu bari Maputo, mumeze mute, Mozambique aho ngaho hirya no hino, Zambia, Malawi, Tanzania, South Africa n'ahandi hagiye hatandukanye, umugabane w'Uburayi, Australia n'ahandi hirya no hino, mumeze mute, murasuzwa n'umuhungu wanyu Ruhinda Kizira Bagabe wa Kazigaba. Yes, uyu munsi ni ikibazaniye rero. Uyu munsi amakuru arimo aravugwa cyane ni ajyanye n'iki cyorezo cya COVID-19, aho rwose ubu cyamaze kwataka umuyobozi mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari we Donald John Trump. Uyu muyobozi rero byatangajwe n'ushinzwe ibijyanye n'ubuzima bwe. Murabizi ko ari umuyobozi ukomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika akenshi bavuga yuko arizo ziyoboye isi. Uyu rero hamwe n'umugore we witwa Melania Trump baje gutangazwa ko basanzwemo iyi virusi ya coronavirus, aho byatangajwe n'ushinzwe kwita ku buzima bwabo. Uyu mudokiteri rero akaba yamaze kubapima akabasangamo coronavirus, ahita asohora itangazo rikomeye cyane, aravuga ati twashakaga kubamenyesha yuko twasanzemo virusi uyu muyobozi n'umugore we, aho ngo yabapimye agasanga bamaze kwandura. Gusa yakomeje avuga yuko nta gikuba cyacitse, ahubwo nyine ngo igikurikiyeho ari uko bagiye kujya bitabwaho kandi bakaguma batuje nyine muri White House, cyangwa se iriya nzu y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abamo yitwa White House. Yakomeje kandi ashimira abantu bose bagiye batanga ubufasha bwabo. Ibitaro bigiye bikomakomeye hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byihutiye cyane kuba byatanga ubufasha. Ibi rero bibaye mu gihe Donald Trump yari ari mu kwiyamamariza kongera kuyobora iki gihugu, cyane ko manda yiwe y'imyaka 5 yari irangiye. Akaba Donald Trump rero ubu ngubu arimo aritabwaho n'abaganga mu rugo iwe, atava ahari. Gusa ngo ibikorwa byo kwiyamamaza byo bizagenda bikomeza, uretse ko nyine murabizi ntabwo biba byemewe ko umuntu warwaye iyi virusi yagerwaho no kuba, ntabwo yemerewe guhura n'abantu, aribyo bita social distancing. muba mugomba gushyiramo intera hagati yanyu. Dukomeza tubabwira ngo nyabuna mwirinde iki cyorezo, murumva ko kiba cyageze ahantu hakomeye cyane, nta muntu n'umwe kitafata, nta muntu n'umwe utacyandura. Ndabakangurira nanjye nk'uko OMS ibidukangurira, ibidushishikariza ko dukwiriye gukaraba intoki n'amazi meza, tukabikora kenshi, tukambara agapfukamunwa, tukirinda kwegerana n'ibindi bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero Igihangange TV tuba tuhakubereye kugira ngo tukugezeho amakuru yose agezweho, nkubwira ngo kora subscribe kuri iyi channel, ukore like na comment, share, kugira ngo igihe cyose dukoze inkuru ibashe kukugeraho, haba kuri mudasobwa yawe cyangwa se no kuri telefone yawe. Ciao ciao, ibihe byiza. Igihangange TV nakagaruka.